Ole September ni kumsang ni somni pali kan lo chuang kai ta Rainbow Mizo Channel clear tu te September tha lim taka mang turin du sakna chibai kan buk thau chau ani Israela mipui tam tak ten kong join protest an nei lui luya hei wang hian Israel ram haboi nuai nuaya nun phung ha khailak na sa hle boka indona thu thar than khat ba ka he boina chungchang hi enge chanti te tuntruma hian kan clear bing big don ani Kovela hian ramdang ten ramdang mi thil ti sual tu han lo man photo thina hetianga han mani mi le sani lo ramdang mi man han lo nei chuan an mi man te en kol dan tur chungchang le an ramathon kira an ramin an chunga roral na dik tak an lep theina tura mitang thon kir le dan tur chungchang te chutiang chuan in ram na chi hrang hrang te le international law noya hetiang dan tam tak mai hi hom tau maya Masya chung dan zong zong chuan tunlai Kovela hian zom an hlo lo mai ni lovin danin homzia nei tak tak lova indona kara le firfiak pol telaka phei chuan international law hian na thok tak tak lova tangkai na anei mi lo ti point soila kan soi sualom love kan chanchin tharn nungber kan ti chuan huwa inrinit lailam panga khan Gaza Stripa Israel sipai ten firfiak bol Hamas ho lein nuaya han tombuk an leiver da chulu chilin beipui thak nan naya tichuan nimin Sunday lampanga khan hetianga Israel sipai ten Gaza Stripa Rafa khopui chunga tunnel leiver lian tak mai Hamas ho tombuk an lu chilna hian Israel tana thilthleng duamlo tak mai hauma Hamas firfiak polten an mi hren jingami thren khat te an that nia an thriat thu IDF te hian an puangzar ani he leiver hi in kalpona leiver satlia ani lowa metar som nivel zata zaw leiver lian tak mai hania tichuan IDF ten Rafa khopui chunga leiver lian tak mai hanlu chilna hian in kana lian tham mathen thu soi haom lova IDF te chuan Hamas ho mi hren jingami Israel khole tui masa muslim sa kho betu Farhan al-Gadi kha anchan chuan huna tranga kilometer khatvela hla lein nuai han leiver chunga hian Hamas hoin Israel mi han thren jinga mi paruklai mai chu an ruang mu anita ani muslim sa kho betu damle himpiala an chan chuala in judami diktak Israel khole tui mi paruklai mai ta chuan nunna han chan ta sia hei hian mi pui ngai ati thalawa inrinilama kan chanchin thara po khan comment section lampanga muslim sa kho betu berkhar han chan chuak hi rin hlelna nei inam nuala khatiang bok khan Israel mi puijinga po rin hlalna lian tak awm bok ani hetianga Israel mi Hamas sowin han hren mek mi paruklai mai ahu hawa han ruang han mu ta ka wang hian IDF Chief of Staff Lieutenant General Harji Halavi chuan Mahmuna kalin assessment han nei jui ngala tichuan Channel 12 chuan Israel Security Official 10 hethil thleng report an pek khi ronpuang zarin Hamas hoten mi an man paruk te hi anti hlumani ti an puang zara tichuan malokin firfiak polten helai bulloka tanela han mi hren jingami mi pakhat chu IDF 10 nungdamin han chan chuaka tichuan mitang dangte omna mun hi chipchiar takin apuan vek anrin awangin heng mitang han hren mek paruk te hi an thatta ni in anrin thu an puang zar bok ani IDF te hian puan zana chiang tak nei lo ma sala mitang an khung khran na le an dana mun hi Farhan al-Gadi nena trang hian an hrazui tangai ni in a hriata Farhan al-Gadi hian mitang an dana mun hi IDF Special Force ta nena thril masala The Times of Israel po hi an ngai a thachilo ani mai thaya ami hrente han tlan bo vek nuwa ama chau hi nungdamin mu ani anti firfiak polten an hren jingami he muslim pa han chan chuatak hi Hamas ho lem channa mai hani ngem ti chu ngai dan lian tak mai haum ta ani IDF spokesman Rear Admiral Daniel Hagari chuan ahmain sipai te han thlen malokin Hamas ho ten mi paruk te hi rap thak takin han that nin a hriatani atia heng firfiak ten han thren mi paruk an ruang chau an hu tak hi October nisari zinga Hamas firfiak polin nungdama Israel ram chunga tranga an ruk chuale han hruai chuata nge yan ni ti Daniel Hagari hian press conference sa asoi lang bok ani
ti chuan heng ruang paruk te hi engti khuna tha nge han ni ti chu hriat tumin Abu Kabir Forensic Institution a exam nei hani zuita forensic thiam na manga an taksabung sang te uluk taka an exam nuwa forensic report chuan han thi dan hi rap thak dak ania an thi ma hian GI le lauthong takin siam ania ti chuan chumi nuwa chuan in hnai chil taka munle muna silain voitam takka non ani thawani ti annem hetta ani heiba ka hian forensic report hian annem hedan chuan Israel sipaiten lever chunga han ruang han va mu ma darkar somli pariata tanga darkar somsari panni chungin an that nin han thria hei hi thole ni le zirtop ni jingin karti na ani Hamas hoten Israel mi han thren rong taka han ka hlum tak mi paruk te hi an ming tarlan vek kania maselam diklo te kan nei paltakin an ming hi chu ron soilang vek lo maila athawme Hamas hoten han mi khren jingami mi paruk lai mai rong taka han tha ta ka wang hian The Times of Israel chuan nimin Sandaya Khan Israel rampuma mipui ten kong join protest an hoi hot talui lui maya Hamas hoten an mi khren te an tha bel zelawang hian Israel sarkar hian arang thayang berin Hamas ho mi khren dangte chua zalen ani thaina turin arang thayang bera inrem na thuthlung siampui wat turin han phut ani tichuan nimina han protesta hian mipui wantlang tamjok chu han la tellowa tichuan protester ten nimin lama han puan lokangin voin hian Tel Aviv khopuya general strike an nei zuita hani IDF ten han confirm to china Hamas ho ten tuna han hren mek zinga hian an rong ringot an hren to mi somthum le pathum hanoma tichuan mi jani somnga pakhata tangin Hamas ho ten tuna nungdama han kolmek chu mi somkwa pasari vel chau ani to in khriat ani bok ani Hamas ho te hian mi zale panga han lo chua towa tichuan IDF ten mi pariat an chan chuak to boka Hamas ho te kutatangin ruang somthum le pasari an mi hren jingami han la chuak to boka tichuan heng somthum pasari jinga ruang pathum ta chu Israel sipaitan chan chua an tumna lampanga in kanana satak mai hathlena wangin IDF te hian an kaphlum palbok ani Israel tan hian thinrim thlak tak mai chu kumsang ni le som pali le sang ni som panga vela Gaza Stripa Israel civil mi pemlu ta hinbeng bel thren khat ta chu Hamas ho ta hian manin han mi hrian jinga hian han da telvek boka tichuan Gaza hanin dona muna sipai panni thi te po an ruang hi Hamas ho ten tlan bo puin tuna hian Hamas ho kuta hanom mek bok ani nimin le voin thleng hian protester ten rampum huapin protest rally hi hanaya Tel Aviv khopuya phaichuan mipui nuai thumvel zat kot thera hanpung khoma Hamas ho ten Israela poyan khoi nu October ni sari tanga protest lian ber chu chanchin kan buat sailai thleng hian Tel Aviv khopuya te khopui dang mun ranga te kalpui me kania darkar tam tak chung in kalpona kongpui highway ta chu dancha vek ani bok ani The Times of Israel chuan heng mi puipung khom ta hian mitang paruklai mai tha han ni wanga han lungoi lo na le han thin rim na han lan tira ceasefire deal sarkarin siampui thoi turin han nge na heiba kai hian mitang in thleng ton na hostage deal chu arang theng ber siam turin han phut boka chut dan chuan Tel Aviv khopui bi ka hian mi puipung khom zat hi mi nuai ni singret velan nia tichuan Israel khopui dang mun ranga pungkhom hi noi ni vel handling boka tichuan rampum huapa protest rally tel jongjong hi mi noi nga deuh tho anni anti mi puite hian mitang paruk te Hamas ho ten an thatani ti entirnan symbolic coffin anti kuanglem paruk chu zonin kong hanzo puibok ane Israel ramchung chu haboi ta noi maya The Times of Israel in voin chanu darkhat vela live update anai dan chuan Ben Gurion International Airport apo Norway hotna hi kalpui vezel ania Israel sarkar chuan an na te thokjui to turin ngen na le norna na takanai chungin airport official an ming tarlan lo ta chuan Channel 12 news na protest hi an chunjom zeldona tuna hian airport atangin thona hathok chok thailawa bungrachak na mun rang po na thok lovin hanom vekani antibok hetianga protest hoi hotu bera hangai Histadrut Labor Federation a official pakhat chuan protest hi topsan mai kan tumlowa
นักตุกแข่งเฮโปรเตสสิกัลปุยชุนจอมตูรินไงตัวนะกันเสียงแม่กันนี่ฮัติมิตังเตท่าอันนี้วางอิสราเอลรำชุงเฮตียงฮับวยนุ่ยลายเฮียนฮามาสซีเนียร์ออฟฟิเชียลคาลิลอัลฮายาจวนอินกาหายนัทุลุงเล่มิตังอินแข่งตัวนัตุรตานะทุลุงจงจ้างเฮียนอิสราเอลพรีมินิสเตอร์เบนจามินเนตันยาฮูจวนรถนะคิรขันตักไม่ฮามาสตานะปมไทยมีเหล่าตุรทิลจูอารถลุยตะตะวางินกาซาฮามาสเฮาเตนอันมิเขนจิงะมีปรุกตะจูท่าอันนี้ตีนฮับวงจาร์อันนี้ฮามาสซีเนียร์ออฟฟิเชียลเฮียนอาศัยเซลดันจวนPresident Joe Biden na document kha pom mania mase khamin huwa khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hian Philadelphia corridor le Netzarim corridor atanga an sipai te in hnuk dok tura kan phut na chu apom du lawa tichuan mitang in thlengna tur chungchanga po hian kum upazok te chhuat tura kan bai seile Israel sarkarin damchung tang tura han chung thu halo rel to te chua tura kan phut chu chua antum lawani atibok tichuan heng kan thil phut pathum ta hi Israel sarkarin ati hloting don lo ti apon huwa hian Israel ne na inrem na lam hoya in biak na hi nei kan du lawa inrem na siam lo turin thutluk na kan siam to ni atibok New York khopui lampanga po hetianga Hamas ten an mi khren jinga mi paruklai mai han thawang hian lungoi lo na lan tuirin juda mipui thren khat tele an mani thlop tu mipui sang ni vel zat chu Columbus Circle lampanga protest na in han lungoi lo na han lan tir ve mek bok ani Tel Aviv lama hin kalpo na kongpui tam tak dan cha hani meka Namir Road Tel Aviv khopui mi chu mipui tele truck mangin dan cha hani meka Northern Israel Kargur Junction hanti kongpui poimo tak mai hin kalpo na pengthum la ya po kongpui hi protester tam tak ten handang chatmek bok ani heti mek lai hian US President in thlan pui lawam tura Donald Trump thlop tu langsar tak mai Donald Trump hian nena chan chuan cabinet minister ranka ada turnia hansoi Tesla company le Starlink nei tu Elon Musk chuan Israel ram chhunga in biak pona kong thrang thranga tranpuina turle mun thrang thranga internet service te atop thut poa an manjui ngal mai thai turin Starlink satellite communication system hengemazat chu Israel athon thlengta tichuan Starlink satellite kaltlanga in biak pona man ruale internet service te hi mun thrang thranga sarkar office anda thartele damdoin emergency center handa na mun thrang thranga te da ngal ani donani ti Israel Communication Minister Shlomo Karhi chuan apong jarbok ani mase hei hi atop na ani don lawa Elon Musk hian mun latak taka sipayom tele an headquarter te chu rangle fia taka ani biak thaina turin Starlink satellite communication system tamjok pek alatum boka haibaka hian Israel mipui tam tak in donai nati boya wanga internet service lama har sarna nei ten athona hanman thai turin internet service tamjok aman ro chi hrang nen pek lubel atumbok ani The Jerusalem Post chuan Starlink communication system lo thleng to zinga athen khat ta hi chu Israel marlam pang chu din mun hlom taka dinga melma ten an bai thut thaina din huna an din ranga wangin Israel marlam pang mun hranga man mai thai tura bun turin thon chua fel hani toni ti an report bok Starlink internet service le communication system hi Elon Musk hian Ukraine khan halo thon lut trau towa tichuan chung zinga hengemozat chu Ukraine military ten an manga Russia chuan Ukraine military tele US sipai mun pui the Pentagon te British intelligence tenen in biak po na in thlunjom na ta na mangin ralrel ho na tan han mangani tin an lo pu to ani ramchunga mipui tam takin protest anai lui lai hian Israel sipai ten hanti tur hanti chunjom zela Lebanona Hezbollah firfiak poltale an huai injiak lut Islam firfiak pol chi thrang ta chu ralthom dang ta choluta Israel ta na noksak taka anchet thai tolo na turin IDF ten han baizui zela Lebanon khothlang lama Nagora area vela lir thai pakhat chu Israel sipaiten drone mangin han bainin khriat ania The Jerusalem Post chuan hetianga baipui thakna hian lir thaya chuang mi pani chuan nunna hanchanani hanti Israel sarkar chuan heng an tha tak pani te hi
tu tenge ti puangzar lo ma sela the Jerusalem Post chuan Hezbollah firfiak pol hroi tulu mipui mo tak tak ani anti hetiang ani mek lai hian Israel Air Force ta chuan Lebanon chimlam panga Nizan Khan airstrike mangin beipui thak na anneya Israel fighter jet ta chuan mun thrang yerun te aita sap te hanine te tair harfa tele blinda muna te target nain operation hi hankalpuya Hezbollah firfiak pol ho hanum khom na building chi thrang chu vanoi dar hani hloma building chhungom Hezbollah ho hi engzat chiange nunna chan omti hriat anilo ani Gaza mun thrang le West Bank mun then khata te Hamas firfiak pol talaka beipui thak na chu kalpui chunjom zel hani boka Israel Foreign Minister Israel kat chuan Hamas firfiak pol hian Israel khotlang nun le mipui ta thamuan na ti chiain ral kheldar hanon vua Israel sarkar le mipui te ti chiai na turin an mi hren mek Israel mi mitang paruklai mai chu nunron thak takin han thata Hamas sian hethil ti na hian mo aphura aman zongjong full price chu an peang ti katiamani hati Israel Foreign Minister hian hasoizal dan chuan Hamas in Israel mi paruklai mai rong taka han that hi October nisaria Israel mi puite tha ani nuwa Palestinian tatana rampek Palestinian state pompui to tuemo pomtumemo ram tatan hei hi vaukhana ni ati Palestinian state hi dinani chuan Hamas firfiak polten hanthunun dona ti chuan chu Iranin atho puidon boka Islamic dictatorship hlom tak anlo ding chuakanga ramro rel na le in kai hroina zongjong thlak danglam vek du tu radical hoten ram hanopanga Israel le Middle East ril ruzau tak puwa in po na lo nei to ram thrang tan thil hlom tak aniang chuwangin step hlom tak hi kian sana in nukir le turin Palestinian state pompui to tu tele pomtumek te in nukir le turin kangen chawni ati heti lai hian the Jerusalem Post chuan Yemen khopui hodaida chimlamatranga tuipui mel nautical miles nanti mel somnga vel zata hla sumdong long pakhat chu thichil drone kanti unmanned aerial vehicle manga suin Houthis rebel souten ti chetan tuma masa chetna lian tham theng haom lova nunna chan le hliam tur po helonga chuangte a hian anom lawani antibok the Jerusalem Post chuan Hamas houtena na kanin dona kalme ka hian Israel mi poi soilo mi paruklai mai an hren bele antana poi khoi thaito mi lo te rong taka Hamas houten han thawang hian in dona ti top dan tur kong khat chi aumta chu Hamas houte anin surrender mo Israelin anwaidar vek chau hi anitoa heng kan melma firfia khote hian anthil du hi engpo ni sela Israel chuan pakhat ma hapom to don lawani anti kumtam tak kal to tangkhan Israel chuan heng rammu malpo nei lo kan melma ta hi anmani khuma ngei thamuang taka hanmuthil thaina turin an chen na tur ram roman chu kan pompuya mase chu kan du sakna min chan let na chu Israel ta na chiat na mipui poi soilo muanom taka mek te an khumamu mek ta chu manin thren khat an that boka heng kan melma ta hian voi khat ma Israel hi anron beile to lo na turin Israel hian ati tur dik tak chu ahlen chua hatulta khovela hian anram nget an tha tu te tanga an lo chenaram ancestral land chu zong turin Israel hian atir liam to dona Israel sarkar laka hian an zirlai nunung ber an final lesson chu zirtir hatulta ne tin the Jerusalem Post chuan han report ani Israel khole tui mi paruk an tha chungchanga hian US presidential candidate former US president nibok Donald Trump chu athin rim hlemaya diharet chuan report an pek danin Donald Trump hian Middle East hian Israelin hati turang ang ta chu zofel tir tur ania masa chu tiang kong zolo chuan Kamala Harris le Joe Biden te hian kongtang han zo pui zela henga wang hian IDF 10 chak taka manlak na tur chu ti khotlai ania chu wangin Hamas ho 10 poi soilo mi paruklai mai rong taka han thana hian President Joe Biden le
Vice President Kamala Harris te hian mo phurna han nei ani hatia heng rong taka han tha jinga hian American khole tuidum tak Harsh Goldberg Polin po atelani hati Trump hian heng mi paruk thina chungchang hasoina hian angong thra nei turpo ni lo thina homjanei lo hani berang chu tianga thina rap thak tak chu mi paruk lai nan toka hei hi halung chiat thak tak zatani hati The Jerusalem Post hian han report jaldan chuan Donald Trump hian American chaknale ro puina te leadership tlak chiat na te chu chiang takin kan muta Biden le Harris kuta hian heng poisailo mi paruklai mai rong taka han thana thisen hi akayani hati American politics kanron thirtir lampanga khan Middle East Israel buaina chungchang hi Donald Trump chuan halo soilang towa President kani chuan Israel hian anthil tumjong an gol hi azawaya len chuak turin tha zalen han nianga tichuan in dona hi ti topani yang tin halo seito ani Ukraine in dona te Middle East in dona kalmek te hi expert tenge mozat point an thirdan chuan US hian full support thopna pum hlum petak tak ngam silovin za thlop chuang lowin ral thuam than khat te apea Massachusetts chuan in dona ti topa in dona hi nasatakin atipun lunani ti hi an thirdan hani ve tho boka tin tun ma ramsang buaina chingfel tura US in huaisen taka ke happen thinang kha haum tame ulowa heiwang hian America hian world leader hani nachu a hlo me kani tin mitam tak ta chuan an soibok ani engponi se hetilam pang hi chu thlir tu ten in thutluk na turatan da phot maila an mi khren mi paruklai mai Hamas so ten han thawang hian The Times of Israel chuan Jerusalem khopuya Prime Minister Office kota protester te han pung khoma Prime Minister Office chu lutlang ani thailo na turin police tam tak ten vengin main gate an khara mipui pung khom te hi han ngai dan hainang vek lawa thren khat te chuan sipai te tha ti chaka beipui thak na hi na jok le chak jok ka kalpui turin Sarkar chu an phut ve boka The Times of Israel chuan aurin na te timaila megaphone mangin thu puanga Sarkar daudal na nilovin firfiak polte daudalin kanjawai hian kan din ho angaya ne na kanchan malo chuan kan sipai te tha ti chakin Sarkar hian kan thlop na hamamoni tin awa ama hi thlop tu tam tak anoma October nisaria Hamas hoten Israel beipuan thak na atur tu chung ta jingami henge mazat po alama hian antrangani antibok hetilai hian Russia le China in kar chungchang 100 tel lokila Russia trian traberan ngai China chuan map thar haron ti chuaka heta hian Russia ram haruni tin The Daily Digest chuan 100 ani China le Russia in kara hian thierkar pakhat Bolshoi Ussuriski Island awma hei hi ramin chulayania chuwang chuan Russia le China hian tu veve main malak na thar han nei thailo na turin disputed area da ania mase China map thara hian helai mun hi China ram chunga rinlu ani tavek maya Russia chuan officialin engma chanlet na lanai lo ma sela Russian security tlak chet lai takin China hian anram zau atum ta mi ti hi zonalian tak omta chu hania Russia hian phal takin hapek mai chu hanring lawa China hian map thar hi anti sol palnge ramlak belan tum tin The Daily Digest hian an report bok ani ole kan channel la subscribe lo ten milo subscribe sakzel turin kan ngan chewa video thar kan da te hin don jung thaina turin notification bell darlem kha click in ola hin lo da theu don nia